Mete. Bikupeka muporomoka. Ubugari bwanganaga na baro yo muri cyane bunini. Nibi bintu wasize ibi ngibi. Ubu nibwo twari kugira. Ibi nibyo bigiye tugiye. Nibi turi bujye turi babiri guca inyama imwe ebyiri aka kagari. Kakuruhinja rukivuka. Muheze nabyo bigica. Aragaririmbo nakoreye mu Buholanda ho. Holande. Ya. Kitwa Celebrity. Celebrity. Sikuba muramoro. Karavuga ngo Celebrity bete. Taratangira kuririmba, tangira uririmbe wangu. Celebrity bete. Tangira uririmbe. Everetse. Baragutegereje. Celebrity. Muporomo kuri dusi. Eshi foma. Parche. Souple. Esprit. Alinye. We, nakufukuza we. Simama pale. Okay, nataka mchangamshe. Sasa ukiwa misi unakuwa souple. Kama uko fie unakuwa souple. Supresi. Ilikuwa mkwema supresi. Haya, sawa. Changamsha mguu. Nyorosha. Na maritimi. Nyorosha. Wewe nasema nini? Wewe utakuwa misi na uko mekanika hivyo. Utakuwa misi na uko mekanika. Nyorosha kama hivi na maestetiki. Unaona? Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Hii ni boot camp. Ni boot nini? Camp. Boot nini? Camp. Ukileta mzozo na kunini hii mimi nitakufukuza naenda nyumbani. Sawa? Mimi sitaki mchezo. Hii ni kazi kubwa sana. Hivi okay, shifoma. Na maesprit. Lakini wewe umekula au bado hujakula? Wewe umekula? Gira vuba ye warakwiruka. Umekula? Tambiki na wewe nitakufukuza hapa nitakutoa hapa wewe. Ukileta mchezo. Nyorosha mbio. Haya, sasa tunaenda. Na hivi. Lakini hawa misi umewatoa wapi? Hawa misi ni wa wapi? Nyorosha hivi. We. Umekula au bado? Eshi foma. Mimi sitaki mambo ya kunini. Kama uko na eshifo, mimi nitakuwa eshifo. Muporomo kura dushira mu gisirikare. Ngoja kwanza niwaonyeshe kitu kimoja. Unaona? Muporomo wewe dushira mu gisirikare. Unaona? Hii ndio eshifo maya sawa. Sikia, wewe nitakutoa wewe. Nikurudisha nyumbani. Kwanza wewe unaitwa nani tena? Nyamajana. Wewe ni nani? Nyira masanfre ni njoo hapa kuja. Pompage. Muporomo pompage. Pompage. Nasema pompage we. 5. 1 2 3 4 5. Twende. Muporomo. 1. Manzura kenje umuneke wanje na sari inyuma. Simama. Jiraneza makeup. Nasema toka. Rudi nyumbani. Nakufukuza. Toka. Muporomo kuranyukana muri toka. Hapo we. Umuntu utakumva. Simama hapa. Ikise ni gisirikare kwaje. Nasema toka nyumbani, kwenda kuangalia nyumbani. Mimi sitaki mchezo. Kama mimi nasema ni kazi ya kufanya. Utakuwa misi na huko inabuti we. Sema gaba umekutoa wapi we? Aha. Wewe tena jina lako ni nani? Nyazo. Nyana nani? Nyazo. Kini uko kazuri. Nyazo. Sasa nataka wewe unafanya maexercice na wewe kishingo na nani? Unarudi nyumbani. Hakuna vitu ya nani ya kubembeleza. Okay. Nikamatisha hapa. Haya, tunaenda changamsha mkono. Nataka ufanye hivi. Unachoka? Oh, pole. Unachoka? Lakini haina shida. Wewe simama hapa. Kuna kazi ya kufanya baadaye. Merci. Njoo, wewe kuja hapa. Haya. Wewe nataka uruke hivi. Urudi hapa nyuma. Sawa? Nataka uruke hivi. Wewe sio simkiki gao kiresha. Toka na wewe nyenda nyumbani.
Nani amekuleta hapa wewe? Wanasema wewe utakuwa Miss na hujui kuruka. Wewe umetoka wapi? Njoo hapa, simama hapa na wewe. Tunaenda. Changamsha. Haya. Changamuka. Mimi nasimama na wewe nasimama. Nasimama. Changamuka paka usiri. Nikise unaniangalia nini? Uko na kiburi mingi sana. Uko na kiburi mingi sana. Mimi sipendi watoto wanajifanya vile. Nani amekuleta hapa? Unajua kama hii ni misi mnaingia na wewe unajifanya hivyo? Hapo nadhani tuko Nyabugogo sisi. Hapana. Tuko wapi? Nenda nyumbani, toka. Toka mbele yangu. Unakaona? Haya. Sasa. Si unaona wengine mimi na Berimine? Si wanaenda wote. Si nimekupenda juu huko kazuri. Sikia. Mimi ndakufanya misi. Si nimekwambia ndakubeba kwetu. Ndakupa milioni hizi 6. Are you sure? Sure rwose. Sure pe. Sasa hapo nataka tuonane kama masaa 1:30 munaenda sikiliza. Kupromoka. Ukipinga mimi nitakufukuza. Ukipinga nitakufukuza. Yes. Unakutaka hapa. Mnanitaka kazi unaona kazi inaendelea vizuri, tulikuwa tunafanya mazoezi. Hapo nakuja. Sikiliza. Wewe ndakufanya misi. Sawa? Usiwe na shida. Mimi ndakufanya misi. Na hapo kwenda nyuma. Lakini usinani hii. Si nimekupenda huko kazuri shawe. Data we. Haya. Hapo nakuja bwana. Nakuja kabisa. Nakuja kabisa. Rero nibyo twavugagaho urumva twavuze ku bintu mu promoka yambwiye ngo abakoresha siporo ngo zari nziza cyane. Siporo za mu promoka si sawa? Sewe ni gisirikare mu kindi seba. Tagari ibintu byo guheza. Hata ni sawa. Nabonye ari byiza. Tuzabaguraga n'umuco n'ukwirinda ibiyobyabwenge, ukirinda kuja mu bintu by'abagabo ngo uri gushakamo ifaranga ugakorera iki ukikorera nk'umwana muto ukazamuka kanje nahereye hasi kuri 0 ndazamuka. Ikindi tugiye kwitona impano nabazanye umunyempano witwa nde? Maître Elise. Uri umukongomani nawe cyangwa uri mu? Nigaga mu Buholande muziki. Amashiri! Yigaga mu Buholande muziki. Urebye n'uyu musatsi we ngo yawuteretse imyaka 20. Uyu musatsi we ni sent ubwawe ajya kubita ngo pipi yawukubisa amazi. Ni umuhanga cyane. Rero uyu muhungu mubona namwishuye miliyoni 10. Urumva kugira ngo akore ki ubuhanzi bwiwe aba yazano kuri uyu munsi. Ta izo faranga kari ni. Ni nyinshi ziki nizo kwa nyoko. Ko kameze. Tangira. Nkuko nabibabwiye. Sali mukubwa. Arakaririmbo nakoreye mu Buholande aho ni. Buholande. Buholande. Kitwa Celebrity. Celebrity. Sikuva muramoro. Karavuga ngo Celebrity bete. Tangira kuririmba. Tangira uririmbe wangu. Celebrity. Tangira uririmbe. Baragutegereje. Akwema ishati. Celebrity. Yazanye intuze we. Tangira uririmbe. Sebaga nibiki wazanye. Wewe umva. Tangira indirimbo. Niba ari celebrity uyitangire wiririmbe neza. Okay. Celebrity. Ikomeze baryohere. Tangira. Agace ka kabiri. Waririmbye akambere. Akambere wakarimbye ryari? Ririmba wowe nakwishuye. Miliyoni 10 nishuye n'izubuse ririmba. Okay. Kogi. Celebrity. Musore. Umva mwana wewe nakubwiye ikintu kimwe ririmba. Waje kwigisha wa misi nabone. Ina bisatsi ndabifura amafaranga yanje ririmba wa muginga uririmba. Celebrity. Sebaga isekere nawe wumva. Celebrity. Isekere mwana. Bete. Amafaranga y'abantu apfubusa. Miliyoni 10. Nakubwiye ngo nini? Ongera rimwe twumve. Celebrity.
sebaga tukaza ujya amafaranga Abaje benshi. Umva. n'abantu batera wowe nguhaye umwanya wa nyuma ririmbira abamisi ubigisha kuririmba Reka mpindura akaririmbo kitwa gerageza bishobora buriya abahanga bo kurimba bishobora kuba indirimbo yamugoye gerageza kandi ari akaririmbo kitwa ririmba izo basanzwe bazi Blakata. Yeah. Blakata. Blakata. Nako ni akaririmbo ko mu barande karama Imana. twagiye none abaye ikimeme sebaga Barayaka. sebaga ongera ugikubite turebe sebaga Gisohore. sebaga gikubite kandi ntukibabare Gikubita ugisohore. sebaga gikubite Ba ntukibabare wasohoye icyo kintu kwera. gasubiramo iriya ya mbere basi wongeremo akajwi twumva iriya waririmbaga ya mbere wahereyeho y'igihorani Arya. bayita ngo ikiriya ya mbere waririmbye Zomete. Nago nibuka neza ariko reka mbagezeho Zomete isobanuye geometry twigaga kera muri za primaire. ngarimbo twumva Zomete. sebaga byo ni ibikiye iki ni igiki wazanye Akarimbo sebaga Zomete. iyo dushiramo game y'inzoka tukareba hariya muri sale ibi ni ibiki watuzaniye Zomete mete. zomete ibikisi Zamete. umva mbabwiye ikintu kira ngo mbabwire mwa bakobwa sinje wageze muri Miss Murenge bwa mbere reka mbabwire inama ko muranumva ikintu gihari Miss Murenge yamaze kubiga isirikare military camp gutya yabaye military camp ntago ikiri camp yaba Miss mwabonye ikuntu yabwiye umwana wose bagabo ngo namusimbuke Nyamasho tureba. Bijya bigabo bizakwica n'ukuri ukutwica ntagara kutugira abamishi. cyane Bijya bigabo bizakwica. ono uri mushasha mabanzu ndebe hari sport abakoreshe nanze kuvuga mwabonye nanga gukora uziriya yo kugira gutya iyo ikoze uri umukobwa uzuzara umwana amatwa akaza hano mugatuza nka karuvani Uko bijya bigabo bishaka kutwica. ikindi reka mbabwire ikindi kintu bakobwa abana ba mama simba ziti tuvukana ariko reka mbabwire inama iyi Miss Murenge twese ari butwirikana uri aratumara uri aratwimarira mu Ariko promo njye nta kintu atwaye. Zya ni siporo y'umuntu ari muri kuramuvuga kubera kubera ko agukunda kugira ikimenyane igipendereye twakibonye umva mbabwire reka mbabwire inama yanjye umva nyamwe mubanza mu nyuma mwebwe ono umva mbabwire inama Miss yabaye nkiyanga jewe mfite umuhungu uri muri Amerika uhaye ushaka je simbabeshe ngo ubuzima ndabukome nimba uzi ko ufite umuhungu uzi kwitaho muve mu bintu zo kwigira abakobwa mugira bo mukundana Nyamasho kutuzashaka. utamusherugira nta muntu ugira ku Zangira umuhungu uba muri Amerika uzunyandikira wigikara. umwangira iki Nza mwanga ko ndashaka kuba mwisi ngatwara irusha. uzi umwangira ko ari igikara muri Amerika amatara meza cyane kandi manini uzagenda umukunde mu bana urabyumva nibe nawe nicyo gikarura gifite urabyumva neza Oya ariko gihe rwose nta bintu by'abagabo. wowe na muporomo reka nkubwire muzabyara umwana bita mukamuporomo kuzabibona yaraporomotse no mu bwonko nkizi saha nanjye naramuzanye ariko yakomeje kungora kabisa yarangoye cyane Duratumye narushimisha genda. rushimisha cyarabuze naco yavuze ngo ndagaruka gihari mu gahunda y'ejo mu promoka agomba urareba ko bwije ubu ngubu nijoro turabyuka mu gitondo dukora gahunda y'ejo agomba gukora gahunda y'ejo ari seriye ejo tuzahitamo abana bazakomeza muri kampo twagihamagajeho dore saha zigeze sinamuhamagara gukoresha siporo mu promoka kweri yaranzonze mu promoka ngisho kiraje chaga parapa Ni fresh. Niambie sasa. fresh ni fresh Eh bana nachoka sana. Tumetoka Wa- kufanya ulifanya kazi. nini? Ulifanya nini? Tulikuwa mwakazi. Umechoka kwa nini? Si tulikuwa mu sport. Uri gukina n'abana utuntu tw'ubupfuguzi uracotse iki mu Sasa zile sinema. amafaranga nakwishuye ndana ibihumbi 2 biravaho guca igihumbi tikirana gukora siporo se ninda wowe Sasa mimi ile sport iko mu entraînement ya FIFA International. FIFA mubwira ibyo wari mu promoka rero nkubwira tureke n'imikino yanje nawe urumva mu promoka ntabwo uzongera gusubira mu irushanwa nkwe biriya biyoga byawe by'ibikonyanga biriya bikonyanga dufata ukakwikira bikagukora ubwonko ukaza ukabaza abamisi by'ibintu zawe ukerekana ubweruzi ku maso yawe ntabwo dushaka inzoga mu promoka pombe hapana Sikiliza. Sasa ukitumia kidogo ukitumia nini nenda kwa mama yako nyumbani ukavutumie usitumia hapa hii ni championa ya national unatumia Sasa maida atatoka wapi? kintu gihari Maida atatoka wapi? wamusengera tumusengera iki kuremera ko tugusengera tugusengere Kunini?
Kukuombea. Asa yeye Urimo kiruma ngo nukugisengera. Mungu akinisaidia vitu vya Agaruka kugusengerera mzee. vitu vikienda mimi sina problem kabisa, munipigie masengesho. Reka tugusengere uyaveho Ukipiga masengesho na Mungu anasikia ni sawa. Nisibie Reka tugisengere. Banza vane mwene sapuri. Reka dutera gakora sikama. Vana mwene sapuri mu bagabo. Haya twage. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu Baba kama wewe. Tagaruka bayiririmba we kuranyuranya ibintu. Geruka danwa geruka mu ikanisa. Sasa wochecheke tugusengere naomba mimi. Si ni nyimbo ya Mungu? Sina hakuna Mungu kama wewe. Wanasema hakuna Mungu kama wewe Baba. Okay, twende basi. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa uwezo yo. Cyara promotse gutya. Indirimbo y'Imana nayo igize indirimbo yakabari mu promo. Ni nyimbo. Promo, shira umutwe hasi tugusengere. Shira umutwe hasi tugusengere. Tunaenda kuombea. Kirano tugusengere. Twende taratibu. Mu Taratibu na unam. Fite n'igitwe gikomeye banza kirimo amapepo menshi. Amademoni yarakumana. Twende basi. Yina jiraho. Tena chakula iko wapi? Chakula kwa nini wewe acha tukuombe? Sawa basi. Reka tumusengere Mana tukweretse mu promo kama. Tunakuonyesha hizi mapia vyama. Kabisa pombe zitoke hapa kichwa changu. Ikibazo cyo kumwizoga zimumazemo igihe. Uyu mudayimoni w'inzoga utumuke mu izina rya Yesu. Mu promo katura mukweretse n'umuja wawe. Yongera abe muzima, yongera gende, yongera gukorere Mana turakumukorera. Sasa mbone kibi hapa na huko unanipiga upromoka. Amen. Kendo za promokeri. Promo wumvisha umeze gute? Ko tugusengere. Urumva mu mabiri bitahindutse. Sasa ile ulikuwa unasema nani Mungu? Nilikuwa nasikia hapa kabisa ni sawa kuna shida. Biriisha. Vinaisha. Promoka huko. Baba tuletee chakula. Walete chakula. Lakini wataleta tena na kanani. Na kafanta kamwisho kabisa. Akafanta usipata kuna shida. Chaki cha promo kafanta. Nilikuwa nasema sasa na mimi niko mtu wa Mungu sana. Ya. Mimi uliwahi kuniona na shida? Sisi nilikuwa na watrene. Shida ni nilikuwa na watrene tena na wote. Mimi niko diplomatique engagé procureur. Gitangiye kwihaya vya. Sio hivyo. Asa nibijyo gende. Walete chakula. Reka bazani ibijyo. Lakini maprotokole za huku ni vitu kubwa sana. Ni uko na njara? Ni grampe. Ja ikina ni kogota iko saka gari nakuya. Umva. Kini reka dukarabe. Wewe. Okay. Dukarabe turaje. Tuze dukarabe. Hapo Panzureke dukarabe. Turaje. Acha tunawe kidogo. Haina shida papa. Na wachunga sana kabisa. Munawe muje tule chakula bwana. Haya basi. Mungu Baba wetu nakuona sasa hapo. Tuna ukiwa na njaa hautafanya kazi ya wanani. Hawa misi wa hovyo. Bukari nawe. Igifugu cha chambazi. Ko turamumanyura yewe. Tuje kumanyura. Tugende gucya. Irushanwa ntirizosiga. Kuneza. Unaona hawa jamaa wana confiance na mimi. Hapa njoo tunakata ugali watoto wa system. Wanaenda na mikono. Hizo protokole zenu. Ukila na ule nao mikono hata unakufa. Ninyi wajinga. Ugali bwana kama ni ya wapi? Ni mama yake. Uwezo wote. Mupromo bukari bugiye he? Bukari bugiye. Bugari ko. Kiraburi. Mupromo bugari ko. Mupromo. Silikuwa pura yanakubwiye. Ta mukongomani wosigira ubugari ku meza n'inyama nguzisanga. Nawe waje. Nimefanya. Mupromo urabumisi. Ilikuwa chakula watu ngapi? Sasa ilikuwa ya wewe peke yake. Ilikuwa sisi wote. Yawe sisi wote. Rapache. Wote uri bugari. Uri bugari yetu. Akini mimi nyangu myano na chicho jambo Mupromo. Ndakuko Mupromo. Sinikuwa nadhani ni wewe gumana. Sinakubwiye. Sasa unaenda unakula chakula cha watu wote hapa. Mimi nilikuleta ufanye hivi mpromoka. Nilikuwa nadhani ni ya watu. Turakora kazi gute bari ibyo byo. Kwari. Turakora kazi gute. Kwari ese.
turakora dutare wowe wari ubugari bwanganaga na baro yo muri cyane bunini niba ibindi wasize ibi ngibi ibi ubu nibwo twari kugira ibi nibyo bigiye tugiye kugira nibi turi bujye turi babiri guca inyama imwe ebyiri aka kagari bije nabyo kakuruhinja rukivuka muheze nabyo bije Na mimi siyashibake Mungu. Kura vyote. Kura na hii. Kura sasa. Vikure vyote. Ya mbro makaramba baje pe. Downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na cartoon zibereye abantu.